Umogunan iti Mogi susuai Atapurimana Tori mo Dato sendua Kada ketongo Haroson lihon Haroson lihon Nong itambalut Yesus kasasarit Korongo mamoduli Ay soko iwan Sinunod Kadang ketongo Yesus nason lihon Masuk teko semuruna Ko serot po dinangaan takan Korwol ginaw inpong sara Kana katongo haro ison lihon Haro son dihon Nogi tambalut Yesus kasasarit Korongo mamoduli Ay soko iran Sinunong kadang ketongo Yesus nason lihon Haroson dihon Nogi tambalut Yesus kasasarit Korongo mamoduli Ay soko iwan Sinunong kadang ketongo Yesus nason lihon Ay soko iran Sinunong kadang ketongo Yesus nason lihon Kadang ketongo Soli Yesus Ano misisa taka di isuang nasambayang Kinorahingan isuang kerajaan sorga Kasuaban sabat dition si kawihay tuhara kasari kasiwatan dahay dat magisiso maya diti sambayang ni susuab kasalimbahan boros dusun pansa dua yahay mantada insanan pagumbalan kasuaban dabay no gisambot sambulo pakinangahan kay sisan dahay isuang nakabaktian iti tinasambayang dahay tahakan kumadia isuang ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Okay, kupisanangan dat kaswabon sabat insan po kumadati da insanan kung sikaw to haro po kasiwatan dati kaswabon da ba no nga sangimiyaw ta kapakagog kapasik ko di kaswab umbalan dat tatuang gaswab ay misuswab baswab pasik ko pasikan ni karuhang pasik kanto iti dit haroh iti dit katampurasi ko ipapagagang siya pasik nakuro kanda siya di haramuti boros nakuro kamiti siya di pay miyaw ko pamangko kanto pay pasih ko po kanto aswayan mo ti siya di nga hinagado ako na pa na may karuhang nga makinangaw nga ana di apakaited di posik kano nga ay lahan ko naman nundo kaditi so puji Tuhan tu iti ni paberkat bos sa tagayo titahakis yo nga sangimiyaw to ko
kaswaban na bay no. Kombalot umbal pagit iyo kayo hiharang manok hindi na kumbal lah. Kaulakay na di ti manok tanak ko manok tay ko ni taso tangahay kakasupay no itaso ko tay ko i manok did mikab tikab padid it nurdi aruhay nad apatay ako di kailam otapat ka amo tinga iho nga nakumbala ko nga ako di osarom otapat ka amo ino pa yung matipatay na di tanak ka manok burasan na po dati tanak ka manok lagi matipatay na di nga ngayon kakaganda sogi o busul man sogi o busul di manok nga opasian ulam atapat ko piya kaupusan no po dati i manok o konpia ka manok ba it dupot i tayam pipiarawon nga sayra no po okito dati iri na kompakan na kapasian dit miagal di matay no di nga ginawa no po dati miagal dit tumagak padilansanan dati tumagakit kay mayaan dati apasihit pipiarawon dati di kaamo. Jadi manok nuno po itambolog bo iri na kantari bang itambolog umbalan gya apa ilalan no otopot ososonong pundad hara usaha kaamo Oke, jadi ina po dihit kapag yampayan dati da kasuabon na bayan nga manta dati tahak ko kinorahingan dit bobos sa agayo kuma dati ihati na po nga paingolos kasari to kapati pinuhobo dati nahak da kinorahingan muntok dohod secara pribadi nga iti nahi kasasari kun pisaraw-sarod kadang-kadang ko mumbalo dad magondos mumbalo dak kaliho kinarahingan nga osaraw no ti pinuhobo nga hirinad apatut kod magondos sa kinarahingan mumbalo kanu pa ko puriman da it mintalang ikasumbongan da ginawa no sorohon no dat kinarahingan ni minanhak da pinuhobo jadi hiring nga milay mo maminsuho dati dat magondas ta ako makinarahingan puji Tuhan to sang imiyaw ta kasuabon na ba susuway gadi karangan sang imiyaw sang impasih ta kasuabon na ba no sayra da sumambayang ta kom kada lihuay mo borasat kaum sikaw Tuhan tu nunuan ako pagub peluang kat paimpasih da kasuabon na ba no kasuabon na sabat iti pelajaran pa dati nga tema utama kakal takapolot pertobatan ilo tema dati iti tulan do bay no kakal pod ilo pertobatan na tema dati ilo na pelajaran dat nigitan ilo penceramah dati do kasuabon na bay no James Hedgepack rupanya isi na pati nga kalulusan PhD matisil lo amalot may ko nalintay nga PhD pamaisil lo nga mantad ko PhD la si kuldisium ilon gimatudid ako diha karate kapiyaw kanilo pelajaran tu ina pali disid orikat tamumusaraw nga ako di orikat jadi bayno na padiham pelajaran na padi dati nga ilo na di ayatet ngayon ko ano tu man ko dadi roti ilo pelajaran di siyo nga ako'y karate ko piyo ako kagampot ilot kamuan di siyo manggita tajuk kotak fuse jadi man ta kono pon dahi dan dati lad awayaan ki peng kukurahat awayaan dati dan idaw itid dati
Oke, bayan na po nga piningguah sa pelajaran dati isuang dat Yohanes 6 ayat 37. Iya, awali kang kudaham pukul 5.26 no. Yohanes 6 ayat 37. Tingkadan ta ka di sarita manok lah. Yohanes 6 ayat 37. Hiti na po minaboros nga may galit Man ko na po terjemahan bebas bagi. Ayat 37. O insanan na po tinahakot tapa kumadho, kinarahingan tapa kumadho nga rumikot kumadho. Isay no po hirumikot kumadho, ako man patamo. Okay. Nuno na po itinahak kinarahingan tapa kumadho nga rumikot kumadho. Isay no po hirumikot kumadho, ako man patamo. Alumisil ayat Ailan dati dat nuno na paywan sa kinarahingan dahil pamagunan nga montok da kinarahingan. Ako din narikatan minagihumay ayat. Semua yang diciptakan Tuhan adalah untuk Tuhan. Boras na pa di Tuhan Yesus nga nuno na pay titahak kat kinarahingan tapa kumadho nga rumikot kumadho kasi. Jadi onsana na po tiwan sa dahiti pamagunan nga montok da kinarahingan rumikot kumadi Tuhan Yesus. Okay. Jadi onsana niti pamagunan nga montok da kinarahingan. Uwan sa siya montok di siya. Ihati nga ya dihi gi. Ina pa yung mantok ka burwo nga montok dati. Ajarahang ta kanong patid momansad untuk datulun da suway. Ajarang. Mudi ajarang. Miagalidit ay kapiyo. Pudan dat ina pa iwan sayan dati di nga montak datulun da suway. Ina pa di hari Isnin. Dua hadit eldah dahiti gereja sinulihan dat minay hilad sumatalun. Minay panghup di pasar daerah Kaningaw, pasar Giptor dat narumbakit karitasyad hila. Jadi adi kapanaw sakirad miloh pia papanahon nga adi hare lugiah kandido mololeng adi hare lugiah. Sedangkan na may napasuang kahilaam masti daharay lugiah ay sa napay lugiah hila-hila na modok. Jadi pamanawihay kapalid pa kago may kalabakan nga nakarikoti lah mantad dahiti pukul 9 karikat dahilad sumatalun aruhay na pukul 2. Jadi pero di jam di lebih kurang 5 jam lah pagindalanan. Iri piya nga antakan na magadaw. Rumah samo po katumano didit sukarilawan hilo. Ipiay arikot ta 2 jam lobi no nga. Lobi 5 jam mamanaw tu alamaw. Sira na po minuli nga to ato mo titik kauli dat rumah samno saudara kangkod dit tamalut. Monotos na to si Dimon siawlad. Aruro lidadi tawak at otontog ayos na nga iralan. Nga mantadid naputol laman tadi plate number ko. Do ino po huruf nga naputol ipay number.
katantag di nga samputul pa di katalib na di di roadblock kat hila sa pulot kadidit polis traffic polis kasyo basan na po kano po siya dim oratian ko na po nga makianod IC tayo kalisin jadi ngayon ko na di hikantong ko magihom na dadi dit IC lisin nga kadisyo di ino pa'y karita nga murang nga dito natiasan di burutak sangkaan ko na pa di nga kakita si plate number na tipo ire di kasi makiano di si dit IC tayo kalisin nga dadamot ko mangintang IC kalisin kakita siya hitinanda karita murang o gumuburutak nakasungal kanto lo kasi iya di ginawa ko la nga asaharo matid iti napot agaan to ko iti tanggapan dati nga iri nagi mamirungaw dati sumano ay lanam iya di asaro tulun dawakan nga ngonto ko sangkawo dati di asaro takod haro masalah sayrada iya dihat ginawa tako apa ila anam iya di ngonto ko na sangkawo dati di itipi ang balutan nga iya di saya buat begini sebab saya ingat kau suka ka iri nandat migogol nanda iya di nakapigogol dito iya di sarita ni oke jadi hari Isnin hari Rabu mo ya kudi pananu di beliau udah may review the Hilal Hospital Kaningaw aku na napuriman nanda ina pa hinumburi dengan natatak samputul nga sumiap-siap po din papasadaya na didikarita da mamanaw kok kita ko di nga naputuli numbur iya ilasuk ay sa mamasid numbur karita pasaro ko di susiani karita nga kawaya ako na pandad roadblock mini ako hila sumatalon ka ako na po ay siya tumbayan at abarisi karita nga palagasan na pala amurang kat at tumbayaan naginday pulis at nakasungo hila plate number ko sa Iraq kita isip amurang ti karita pamanaw doon dito ang kaswabon nga ati tingayaman di ba dadid amurang karita bagi isa di ati ngayaman katali bihay di roadblock nga kayo anto madupas siya ang puji Tuhan lah jadi sayrad karikat hila hospital kasiap urusan ngayon ako na din isa akaday dit tambalot ay tutunan dahil Kaningaw minaya ko din diri may pakiwan sa di numbur karita kasya minitangi karita nga amurang tamod intay pa di tayar nga butak kawan say na di numburam pero di lay sip kangko 200 kasya ani siya mangirak kulo mo na pati ko pesil ko mingga sa gaso kangko ngambah harahi 200 sirid suangat dompet dan tambal ti makibali minyak kat gearbuk yo nga may kuno umbalay siya panuwa ko 200 may ko patunuyo nga kasi kawin ni kat sinaig kawin ni patakan nuno pa kapya doho na 200 sa tampok nuno mediti doho bay na kasi kalau kau betul-betul mau bagi itu 200 last lah kau pergi tempat saya kat tumagad di siya di itu preso aja itu saya bagi saja kau itu tidak payah bayar kasih kalau kita sih ditayar butak nggak iya
Taruk juga ini hari tayar siya sikinhin diri nga kau ambil tuh kasih naik kasi numan siya tako doh soso nang pandala ko ila tayar no butak kasi minuhati siya dim hingga noy tu ila ko pihat kamurangan mini ako dilapon siangan dat mini pamased karita masitar kako jadi haray matudi ginawa siya di dat it muhop pa isuang ke pelayanan gitu papiryo ngay ako di numbur di puji Tuhan lah jadi may ikaw na dilad hilan workshop di siya manhak do sokongan kumadaw may ikaw na padirim ilibitaminan daw may ditihkan daw kaman naman nakakagya sokongan santab na po dit monghup pa isuang da pelayanan nga manto ko sukungo miya galiti kabaktian online haron na po ham sukungon dati idi ko sadop miyang payo ko di minya ko among idi kabaktian online mantadat kilo Pasar Wiji bersama dengan Pastor Daerah Ranau Dr. Herjai sangat diberkati mantadidit kampayan isuang na kabaktian ini jadi iati nga mahita ko na pagyuhupaitit santap na padihara kabaktian di paharon sarohon na dati dat nuno na po ay pandalanan dati nga montok da kinarahingan jadi iyoho itambalut ko ino pa di tujuan hadi nga montok da kinarahingan kay mini panguhop di Pastor Victor kauli ako angay pakiwan sa edit numbur nga itambalut di nga minanguhop isyad pelayanan da kinarahingan tagal na papirian na po di ano ka hara-hara mo tirin doon na ho po diringgit kasari kan teribay no tinumbur rat ko masih numbur karita jadi montok no po pelayanan kinarahingan no man no po dati tu naratian dati maya ila ayat isuang do Yohanes 6 ayat 37 nununa po iharo ipinatahak dat kinarahingan tapa kumat Tuhan Yesus nga montok di siya nununa pa hiti pamagunan montok da kinarahingan akan ka montok dati iti iati na po malasalas ta ka na jadi sayra na po man dati puri mo na dat montok ka kinarahingan kahom ina po na ginawa dati untuk melayani nga haro jadi ina pa hinumubong i Pastor Giptor doon di kangkus yo pastor magangat ako matiditid sip kumedin tulungan ako pondad ay manahak kisir titungkap lah iyo na pondahom tulungan ako pondam manuang kamiyak kangkus ya lebih 200 kilometer nakai kasarit 70 ringgit miyak lah bisa gulit ay bo saduk kopi lagi jadi may ko na di siya paborasa dat paingkah pakai panahak no kang pamanaw no mo ti di mina dilo nga kang ko di saudara kang ko mamarati tambalit di ba sa kira na pod akon ka untuk da pelayanan ina pa dadi hipinaboras ko diham ay dadi kangam kako 150 ringgit nga itinay ka mo na tulong sama tulong sayra dan nasiapi karaja kadi di Pasar Giptorom naman panuang gamiyak asyom nanuan di siya bonus sa tinambahan di siya bonus 200 ringgit jadi
Haro po di pinanahak itambalutom haro po nakasuang ko di minyak lah. Jadi montok na po dati ikarati takotit isuang na palayanan ng manguhup tako na po. Iti kampayan datit isuang dat kebaktian iti nga manguhup tako na matigatid atapot ko piyo. Dat sumuang takoti kebaktian online nga perlu na balanja gitu. At tumbayan ako iya kayo nga aya nahi no di data ko ka. Suangan po di tumado din di kebaktian online ka. Iri nga iso sokongan dati mentok itit pelayanan di kinarahingan. Kampayan dati isuang dat kebaktian online nga kasanggup to kon I will go dat kausinan dati dat tumano di kebaktian. Jadi puji Tuhan mantada kampayan na kayo. Oratian dati dat nununa pahiman dati pendalano nga montok de kinarahingan tu kinarahingan na sangan. Intro nagi oruhay na pukulanam. Ayya, anaruhi pamaditig eh. Okay. Rumikot kumakinarahingan. Nunuhot kantob dia. Iyoho do rumikot kumakinarahingan. Nunu kantob. Hara no pa ikahantob dati rumikot kumakinarahingan. Mantad ko iyati na patihom tulunda ino kaduso. Kadang-kadang ka iti na paalasan do na kaduso nga gunawon dati it borosan to ko da kantob dati rumikot kumakinarahingan. Intay pagid hari tambalot dati ngon dati angatay may sambayang gi. Langadon no dadi hay dia. Bah kano may sambayang gasuap kan nga kasyo aya kapuriman ako amo ako na alayak ko may sambayang ka gumo nakapiyo duso ko ka ina po ikantob dati darumikot kumakinarahingan nga apurimanan dati iyati pa nga nakaduso nga anuan na gidi dati it kapurimanan da nakaduso do isot alasan det ato ko rumikot kumakinarahingan. Agum na dusa ko ka. Kapuriman ako didat kuno yung hati alayak. Agayo tamo da dusa ko kasya. Nga haray nang ko di dosad boso agayo. May dagya po borosam nunu dosad paling gatagayo. Hitip pamagunan gisambot ina po'y kapatayon pangorbanan di Tuhan Yesus nga akano dat monompon idit dosano nuno dosat paling katagayo gisambo ina po'y pangampunan di Tuhan Yesus nga ano ko sa ibaw ina po'y lisih di siya nga ano ko sa ibaw idi dosa nuno ay so no jadi kada dati may anuwa itit aya agumo nagyak pia dahad dosa bah ka apurimanan ko amo ako na alayak agumo tamo da dosa ko ka kada dati anu itit dosa isa alasan dat ketidaklayakan nu darumikot kumakinarahingan sangkuro pega ginaya dosa nu nga lisih na pakinarahinganom lobi kagayo koy duso di harad iti pamagunan. Kakuaan no na po din ato rimon nga iya rumikot. Pengkura gadi mo na rin mo kinarahingan kay rumikot. Jadi ina pohit kasandatan kapuyod kapasyan darohani dati nga rumikot tako makinarahingan. Ilo dahit kasandatan ko pa yung manto ko. So, ang kuro ginaya duso, ay manguro. Yang penting na rumikat ko kumakinarahingan. Karikat ko pa diham, uhupan kayo kinarahingan.
Sekiranya pemiagalit antakan di zaman Nuh. Mila dati borosan det pertobatan langsung tidak diperlukan. Langsung bertobat ke amu, yang penting semua angka dihir batara. Akapia bertobat, akapia tumbayaan. Nga, yang penting dah semua angka rumikot ko, iri na syarat. Bertobat ke amu, menguroh, yang penting rumikot. Asalamat. Jadi iti na po di pagangatan datit iswang na pelajaran na kasuaban na bay no. Nga kada no bora tutuno, kada no padulyo da paing kurah keadaan no. Nga iso no, yang penting da rumikot ko. Iri. Rumikot tu pagangatan no po dilolo nga nununo po titahak kinarangan nga rumikot kumadoho kadi Tuhan Yesus. Jadi pagangatan no po di kumadati nga yang penting rumikot. Iri no. Ano paduli do pa yung kuro hidup rohani no. Ako na di may sambayang, ako kumbala sumambayang kat sa ulun. Paduli. Yang penting ka rumikot ka kumakin rohingan. Ay say guna dati dat kita asatiha tay ko gumu no hi panguhupan dati patakon dati kumatulun da suay nga to ko rumikot kuma Tuhan Yesus. Yang paling penting rumikot tako kuma Tuhan Yesus. Sumakit kano po paing kurah pia sakit no nga yang penting may kapakiubat ke iri paling penting ang asampin pia dokutur at akan na rumikot nga akay olingasan ay lanam no sakit no iswang na karohanian nga miagalid de keperluan po dati rumikot to kakuma kinarahingan. Rumikot. Kinarahingan ato di rumikot kumadati. Laid di sin nakarikot. Okay? Ato ka po nasusuham nakatudok na siya dat alisi siya kumadati. Nakarikot na siya ti pamagunan napatay tumuguang itidusan pamagunan. Nakarikot na siya di laid. Iati po di rumikot kumasya. Hidup rohani dati kada no borsad aya agayo nagadi dohod doso antakan no po kosoro ko daharot kapurimanan no miagalidi irine timpu do bobosot kangam i osuhatan no kopiad rumikot ka kumakin rahingan rumikot ka kumakin rahingan. Okay, kumadua ikalimpupusan nu kajadi kagusil de rumikat kumadoho kumunso kumaduo ia tidak akan kubuang isiya na pa nga ako man patamo ako man pulido ako man pugaso paing kurah ta kanu pa nga ato ka kinarahingan patamon tarimon ta kanu po igitan ta kanu po siya sang kuroh pia ginaya sakit ta dosano nga tarimon ta ka kinarahingan asya mamili dat asaro ko sumambayang ta kita ko ka mamilit ti di iya no pas tarimon ko to alimalim isay na po'y rumikot kumakinarahingan ako man patamo asyo ilo ni batas di siya kumadati. Jadi ino pa di susunod na kinarahingan dat pagangatan do rumikot kumadaw di nga atumbay antako dat ay ino pa hit pagangatan di siya di nga haron po manikid dati nga kadid ata ka upurimanan. Jadi iri pagid iso no poharalan datid may do ginaw no po dati nga rumikot kasari kumat kinarahingan nga iti no mamurimon to kod plastic to ka kaswaban no paimpasi to ko paimiyaw to ko iri nga iso iralan dati dat
rumikot kumakinarahingan ko pasik tako nga ay pempasi ako pohoy ka irin no kapurimanan dat pempasi ko rikot na kumakinarahingan haradi akita ko ditenod tampinay Elda Edson karin ina kaypi choir ge kaypi na di choir nga misay choir di nga isuang no pag ginawa no di Elda nga langadon kono dit manu pada korong di choir ge atumbayan ako irin ni pagangatan na kinarahingan kumadia dat tumilombus pakasari rumikot kumadaw puji Tuhan kaypi kanu patiadim opasik ko nga modop ko kaguhom mano ako dad oputan pa kagu ini pi kude ka iya nga iya deh opasik no popita nga tuong no kaypi lumis no choir ge modop no kaguhom mano dad oputan ini pi sigog kad koputay kagu nga to kum aramay ko piyo kembali matitya digi hingga nagidid ina ginipin ara atom putan lagi kagu to oing gorit tutyo digi nga kaypi kat araat nga isoy pagangatan dati kumakinarahingan ere pasik kom pamilo lasuan po dihom to terus sa sinumambayang ko iri nga isoy pagangatan kumadati jadi sera no po di purimonan dati dat haro pagangatan kasarik kumakinarahingan dati da rumikot kumadaw milah kudi borasan dat nunu no pailang pagindalanon awayaan dati di suang pamagunan nga iso pagangatan dati da rumikot kumakinarahingan kaypih kod choir isoy pagangatan kinarahingan kumadati kaypih kod rogon pagangatan di kinarahingan nere da mintirong kumadaw kapasik ka kaswabon kapuriman ko ay pempasi ako pohoy ka pagangatan na kinarahingan ko mga dia iri darumikat kumadaw kapasik ko pitogod ka di karuhang no pagangatan na kinarahingan iri darumikat kumadaw mitogod nga pagangatan ni paingkukura dihit kapasik nga ay si tayo ako di si tahi ka pagangatan yung matik kinarahingan ni Ricky tumay padi nga pagangatan ay otopoti dadamat no tumay sorohon na dat papatam ko dit niada Ricky siyaw to araraat di karangan da tumay dadamat no tumay papatam ko din niada patamon dati rin nga kinarahingan no pa nga patam miagal ko piat tay ako posyon no miagal piat tay ako wawayan no nga ako kinarahingan patamon tumay piya nga isa pagkangatan na kinarahingan kumadati iti kabaktian nga iso pagangatan kinarahingan kumadati lumaang ko iso pagangatan na kinarahingan kumadati lumang ka nagidim kasaraw ko dat inapay lang no nga o kinarahingan nga mano da iyo na pa nga lumang rumikot kumadaw mangimuhaw to ko dadamat to mangimuhaw nga o gumo na rin namos kanudid iso ang ginawahom tokoy yoti nakanto dohot ti kaposyen rohani dot oramos no kano dadamot to di mangimuhawom Tuhan uhupaya kunad imuhaway na ti dohog ginawa kano iri nga pagangatan paingkuran da kupi-kupi kupi-kupi nga pagangatan iri asal la karait kad kupi-kupi akan ka manginom wa kupi asal mo baras kad kupi-kupi kam akan ka manginom ta ka kupi di bagi miluh piya inuman ta ka nga kupi-kupi kadati sarahan may pagi puri mo na kupi-kupi ka na
Mano nanda pasuanga di na Facebook. Kupi-kupi dulu bah. Rati na padi nga magangat ka tambalut ta kupi-kupi. Nga soroho na kinarahingan nga iya tin kinarahingan di magangat kumadoha to. Kupi-kupi dulu bah ka kinarahingan di ka. Magangat sorohan na pa perkataan dat mongay tarumikot membawa datang kepada Tuhan. Jadi nunu na pa pabuatan dat nga pagangatan na po kumakin rahingan iri. Modop ta ko nga pagangatan ni mo tiri. Modop ta ko no hom. Ay, apa nakasambayang ka. Pagangatan na dati kumakin rahingan, rumikat kumakin rahingan. Jadi ngono po di dati eratio puri mo na iti kapasian dati nga nunu na pa'y pandalanan dati nga pagangatan na pa kinarahingan kuma dati. Musik puriman ko pa yung pasi pagangatan na kinarahingan nila rumikat kuma daw. Si tahi ko kakinarahingan dim kamu tidak akan kubuang ka. Iyo piat tahi ako yo anu nga kinarahingan patamon bib. Mangimuhaw pagangatan ni kinarahingan mo gonsok dadah mat no mo gonsok nga kasaraw kay dat makan gan dati hom ando losan na kabaktian pagangatan ni rigi pupabuat kapiat araat nga pagangatan ni kinarahingan da rumikat kumadaw re intay pagi dat kasaraw kanadad adeh kada pongon ko pansuta ina karitano ka nga iya di pia asaraw no nga haro ginawa no ako rimon at ganat at ay gadi osonong ititi ka pagangatan nga jadi puji Tuhan to nuno na pa iswang kapasian dati purimonon ko pia dati nga manikid tempo yati no pa nga angatan takan pag kinarahingan darumikot kumadaw. Oke. Jadi ino pahi pagangatan na ginarahingan ni nga agu mo oralan darumikat kumadati. Aguli ko pakagoy boras ko di gulo. Kada dagi sombo ino pahi pagangatan di kinarahingan ni nga orwol. Ori ko Timothy da inapait pagangatan dakin pangangangat da kinarahingan nga arul. Inapay di kanihap kasuabon kanihap nga nakawaya ta katit haraduo iti umur kasihatan. Iti umur kasihatan nga pagangatan kinarahingan kumadati. Kadagi sambot sumakit ka rumikat ka nagi kumakinarahingan. Dada mo to asihat to ko ay sihat to purimanan ko hoy puji Tuhan kanu nga kasaraw ko puji Tuhan ka nga sihat nagim okon nagi rumikat kumakinarahingan tu pagangatan di siya kumadati ri sumakit ko na di nga pagangatan ni kumakinarahingan kumadati kamon pam aiso naralan dati timagidud at tapot kapiyo ba nga ino po yung masaala bobos tagayo nga ihati naging magido iri po masaala takot nuno po yung kapasyan dati nga ihati na po winonsay untuk Tuhan nuno po yung wansay kinarahingan ti pamagunan nga untuk daw iaw sangano o montok daw ihati nga iya din na ikadaw ihati na po montok na kinarahingan jadi isay no pa rumikot nga ako man patamo ka kinarahingan nga masaalah ta kono diti nga kadang-kadang kono korikot ta kono nga magidu nakaswang ta kono ti kabaktian do iti group det panambarsan min susuab nga saliwan na di ngon nga di ano chuntom ako no magidu ki nakasuwang to kanad ikatumbayan na kinarahingan nga magidu nakura to magidu sa kira na pod ano dati chonto hiti group at kabaktian na dusun nakasuwang kanad diri nga
nunu alasan nu sumuliwan. Ayah, o sibuk ako di ka. Saliwan ka na di. Isuang kaboras kinarahingan, kaumungan datid kumakinarahingan nga, iti kasibukan nga, iso imilang mangimbayat dati, dat sumuliwan mantad dat katumbayaan kumakinarahingan. Ayah, o sibuk ako na bagay hati bo ka. May pwede sambayang nga angay kasiwat. Tu asibuk. Nukade BUSY being under Satan yoke. Asibuk nga milom mangantob dati da rumikat kumakinarahingan. Gumo pa. Insan pakagod man ko paboras sa kumadati dat inapohit kantob dati da rumikat kumakinarahingan nga purimanan dati tisam-tisa. Ako piyaman boros. Ya kayo puriman da nunoy kantob da ko rumikat kumakinarahingan. Ako kapuriman da nuno da ko kantob. Nga iya kao nga ay kailam nuno kantob da rumikat kumakinarahingan. Kada timintong oy ay so na kantob bisela rumikat kumakinarahingan ka. Nga manikid dititulon iati tulun ni kaubasanan ipiyahi tong ketua gereja ipiyahi tong pastor ang presiden insanan to kuno po nga haratiralan dat milad mga hak datid arum ikat kumakinarahingan kada borosan masitar na po di miyampay kasari ni siya kinarahingan lo takoy kay lo pangkukura di siya karalanan na ko po siya ni kantob baro magiging kumakinaringan. Ihati nga yun deh. Iho nga ako, ikaw lang nunong kantob na kayo daro magkat kumakinaringan. Jadi, kasimpulan na po dilo nga hali piadat pa yung kukurah piya kang garitan dati daro magkat kumakinaringan. Ngari, kata ko na po. Tu, ay siya kumbalat magada dati. Miagal libih naras ko dito, no? Miagal piat tayo ako po siya dati. Tari mo, antakan pa kinarahingan. Ay siya mangada. Tu, no kasi di, ina pa mati, ina pa hit sumakit, nga iri nagi aporlud, tabib ka. Ihati na pa tim sumakit nga karohanian dati. Iri pagidid aporlud ta karumikat kumakinarahingan. Tu sumakit ta rohani takot ti. Ata kanu pa sumakit rohani nudi man da rumikat tat kumakinarahingan ki. Asihat kan pom nudi man no may pakiubat. Ngoy to kan lo rumah sakit tom. Nu tarwol no kadida kuturum. Ay sa tarwol ko ti da kutur ka. Nudi man no may rubad ay sa na tarwol. Iyati no patim sumakit ngay rohani dati. Irina dat rumikot to kadadi kumakinarahingan. Kada to ko tangkiad. Syarat to po nga rumikot. Iri no. Okay. Jadi saya na pod haratulun dat mamisunod dati monagur. Enggak diti monagur radusun. Mamisunod dati pengkah kamati ka nga may napuri mo na dat sepatutnya ontong to kana tu haratulun da opusaw kumadati harap-harap apay rangawit tanggay-anggay ko tapot na pom di na pa di hari Rabu nga tok mini Google mati had telepon kasyo ham godopon ko nagyah ka gisambot kodo pa ko na di nga sosong luna kundo kasyo nga otog godo ko di itino po siyodo po isay di milam rati no pagyati siyodo nga ano milad antaban ka buka carita na di tertidur karati kagyalat nunulot ter kangko
tertidur rati nu pula nga kodop akon katinumod yo nga tumugod ako ni anar di telepon ko nga kadis yo kada na berkot badhiti kasyot isyo nga togod no kadaw nga katalib na diri kopi maaf na di nga ako ano gini ako rin mananda iti edit sama kipi ang balutan ya ko mi karuhang nga ya di mari man na ko bara sa ikaruhang nudet kada begiat tioti ka ikaruhang mo nga tumugod yatin bagiati masing-masing to ko nga hari ka iguan mo nga katatali bondari manda na kago dati sorhoom iso no po hisorhon kapay dati nga selagi haratulun da milad katama mamisunod mo na gurdia nga iri na day kapuriman kad auntong isuang kapasyan nga no kadid sebagai manusia biasa sayra na pod haratulun mo na gurdati nga tumugod to ko iho sendiri nga ako nun ko tiad haro na po i-komen do kayo itiadit mo na gurdaho nga tumugod ako imatid nga sayrad puri mo noon kapiyahit ikamoyan di siya ay asa na matigalo jadi montok na po do kayo hit o bintogod sayrad haram mo na gurda kayo nga mahan kago dati puri mo na iri nga taguran ni kinurahnya ni maya ditulun taguran ko mga dati nga apa nasi pagi apa nasi ginawa nga sarohon na dati da taguran na kinarahingan kumari kumadati kamuan ditampi na ibason it opasik nga to kasyo mana borasa iti ka ang borasan ko dit kasuaban na ba di tampi na ibason ay opasik to ka kasuaban siyodop asagit naging ngay apatat po di lakumot nga sarohon na dati inapay kapurimanan dati tiyadiham taguran naging mo tidak kinarahingan ni rin rumikat kumadaw sagitan ko di dong kasuabon nga purimanan no pa rin ruhani ko na po nga sagitan kanto sagitan na di doha ruhani oporlo dadi rumikat kumakinarahingan okay, kalimpupusan mungkin dat iati na po nga dibuang keluarga terutama na sayra na po sumimban at ugama dati manta didit susway ugama ang sumuang takad Adventist siyaw do kayo ikawaya dati adi nga sarohon na dati rumikat kanu pa kumakinarahingan patamon kapya di keluarga no nga ako kinarahingan patamon sangkura na pa karual dat kapurimanan no patamon na keluarga miyagali pangalaman di pasar wizi dat kumbala ko kupisarita di siya di lain tu isya na pati man tadi keluarga akan ke Adventist katarimo ako na di baptisan dit antakan na pa yung sikula ko kasyo gisambaan na di malahing daw ako nandat isayaw adi ako nan itinay kasindual kapya dati patamon dat mantada keluarga agumo ikawaya da agumo idik pagilitan dati da kawaya da may galiti inapahit kayhad kapya mandati saroho nga isuang do keluarga pananud da kinarahingan nga haroti keadaan megaliti jadi ihati sebagai det ino kapuriman iti keadaan da megaliti kasuabon da bayno mahito kono usahawo iladong kinarahingan dat ay siya papatam ihati ato ko papatam iti nilay kekeluargaan kada ano may imbulayay papatam mo keluarga gampian to ko halipyad rejecon to ko keluarga nga kinarahingan na po akong balot papatam dati umangumanangan to ko
tatamaan di kita diejek nga paling kukuran na pakaadaan dati iyatin pangatori mo na pinarahingan. Piya asan nga karuhan yan nga rumikot pa kumakinarahingan, tatamaan ka na ditambalot no, ay minsusi-susi ka naman ko diya ka nga patanamon na iswang ginawa dat asaso nang panda rumikat kinaringan ka amo. Apia atara ng kapasyan no nga yang paling penting patanamon na dati iswang ginawa dati dat rumikot kumakinaringan to ay siya kumbal magada dati inapay aya 6-12 sa di pating kadan ta na di lagi ako dadi nai haro pa da nununang ko ikaybayat dati magido kumakinaringan nga miyagali binaras ko dito no iya na kinarahingan iya sendiri ako purimanda nunuhi kaybayat dia dito mangkiad mantad kinarahingan. Jadi mantadi di konsiko kumad kinampayan dati iswang nakabaktian dat kasabon na bay no pukul 6:12 minit siya to anaro pakasari oni iba kang kuham puji Tuhan to sayra dapat kawaya takati panambarasan nga secara pribadi purimanan ko dat ilo pagidid anaro to minta lang to umod no pulat nunuhiman boroso purimanan ko piyo ko jadi konsiko man tadi di sambayang na kayo umado sayra dat magiampay takad iswang kabaktian iti nga apurimanan ko ti panghakan dat Roh Kudus sa kinarahingan sa ira mangigit iti pelajaran. Manu ako karahian ko na po nga ako da kasindol ginawa na kayo may dat karahian ko na pa dati sumimban to ko miyampay di kapurimanan dat otood akon kasabab dat tumugod iri na dagay karahian natin din. Okay, sabat to bay no. Mantak ako pailan dati pukul 8:30 kaswabon na bay no. Miyampay maya di SDE Kapayan hari kabaktian dat pukul 8:30 miyampay di Tampinay Debis Chan iswang na panambarasan nagi iho sendiri na kaswabon na bay no hari pagangatan di Pasar Wilte daerah Mantub dat iswang da sekolah sabat no di man kuti pasar at pensuang ako di na dia kang kuminuhatom iya inda pora sidin kasi ay say man do magiuhat-uhat ako siya haray mati ka nga ako pa di nako ako pa nakairalam ko pa di sekolah sabatom kulampahin kuron nuna di borasan ititino pukul 11 na kaswaban na bay no paintilambos na kay haratit kotbah bahasa dusun ina pa'y karahian dati nga hingga na pati kabaktian paimpulih da saba isuang kagereja kabaktian online nga record ako no pagangatan pagala nga rumikot ako kumakinarahingan okay? Jadi hinggo tako na po nga record ako na maya di kabaktian ngay okay mantadi diham rahyan ako di dat magangat kagu dati dot mampay di Kansikahan Production isuang lagu sambutan dati di kabaktian dat timpo diti ailan dati dat agumo na po accountable dati agumo na po kabaling kahangan dati rumikat kumakin na rahingan nga ay miyampay dat sumuan di to ka kumakin na rahingan ina pa'y kabaling kahangan iti nga ataliban dati okay siyo kumadiwago po kasuang manu to ko dot ay
suab haro pakasari kapagyampayan dati pasapung kakanad musik ya may dat kapag isisa takan iswang dat kabaktian. Harus sondihon. Magsusuay at tapurimanan Torili mo Dato sindualan Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon Nong itambalut Yesus kasasarit korong homomodui Ay soko iwan Sinunong kadang ketemu Yesus nason lihon Kanaw misisa takad iswang nasambayang. Kinarahingan iswang kerajaan na sorga kung sikaw to alumis sa susunod na kumadahay di kasuaban na bayna. Magangat kadahay do rumikat kasari kumadia. Nga manta do koloma kon dahay asaru yahay dot magalay minsado kumadia. Agumo imiloh dot mangimbayat dahay dot magalay rumikat kumadia Tuhan. Nga kung sikaw to paingkura na po kapasin dahay, paingkura na po karatan dahay, nga paingukab kasari at longan no da manarimo na karikatan dahay. Tuhan, tadaw sa batabay no, miyampay na dahay iswang nakabaktian, gisang bahingga na po at kabaktian da tanudan dahay, nga lobi papansamak dahay kumadia. Berkatan ni sana ni jemaat nu dat berbakti dat tadaw sa batabay no supaya dat asambulu kasi sandilo berdoa khusus yahay montakit tambalut dahay di haro kontobon dat rumikat ta kabaktian dabay no may dat timpo da orikat nga otibus da kendalanan diolo dat tumanu da kabaktian pasaranday kapasendahay kumadia tinasambayang dahay iswa ngaran ni Tuhan Yesus. Amin.